Kakve su za Facebook, jao. Za Facebook. Bravo. Odlično, bravo. Čuo to točno prezvijesti ako sluša Jovana poznato vam pres? Ali meni se sviđa ona Jovana. Tu smo. A? Jeli? Pazi ovo, prijatelj. Ima ona i oni Bilja Krpića. Pazi. Meni vrhunski prijatelj. Nije mi najbolji prijatelj, ali mi je vrhunski prijatelj. I ljubovo s jednom Makedom u Dubrovniku. I rekao sam, jedan put kad uhti malo vremena, pitat ću Bobija ili čuo možda za nju. Znači, cura je bila odbojkašica, igrala u Dubrovniku odbojku. I bila je cura od ovdje od nekog mafijaša, nekog kriminalca, razumiješ me? I ova je samo rekao 15 dana, vrati se doma, znam da imaš frajera u Dubrovniku. Ako se ne vratiš za 7 dana, pazi, ako se ne vratiš za 7 dana, otac i mama će ti ostaviti bez posla. I ova se spakovala i pazi, i ova ja sam bio na toj večeri prijatelju, suza stiže prijatelj. I ova kaže samo, poslušaš ovaj CD, slušaš ti ovo, meni. Bravo, Vlatko, kralju. Bravo.